ina muntu ayenda ku mugishaiwe kunigire tuli kole yoneka otakaga kakumanyira kukola bintu ALMAGIC production. Olwaniga notambula nozunga noza kunoza olinkashera nali tiri kulekawo anakukoba nti da tukutwale kunali nkoyo tambuze tukuvuge nyoroza bwe navugula kawundo nsobola kutura inene kind of car mugisha nze tidde kuyomba amwe akirasa babu nze nenda bya mukwano igula mukono iroko bakwa mukwano ogwa badoyenda iroko bagukwe mugisha idanza those are the mistakes you do orgo motoka ensajja ogendo mu kikere ekikere kyenyine nsani wa no nini soko ide nyendi omukiga zena ndi musoga omusada yatukoba ati muide mbatwaleko ngali tuwonya kutambula iwe wadema nze nati amamoto ate nyo takikola kya kusimbula motoka eyo tuweza kusimbula kale ntomera kale iwe oja kundita kale ntomera ina muntu ayenda ku mugisaiwe kunigire tuli kole yoneka otakaga kakumanyira kukola bintu nakola byaki nalowozanga nti emotoka oba agitunzemu nalowozanga nti emotoka ezirawo akasada butunini akandeeteire ebizibu kazizana namba yange nayigaga tova wano sente diriwo njati amaani njakulindira wano tijja kuvaawo oba osulayo oba oyira kano kenkuwe nene motoka tijja kuva wano kasawo kana bwega keka ni kasawo muna be mbeno nga nkola yo kino chichi iwoli kola kiwano lwakubola gaina tinti aime wano gaina nga naye ndi kujanza mbeire mpumuliro okubuumulire kiwemba era ndi kuja nayiga kiye iwoli kola kiwano wano sike kasawe kenabwe ni wano oli kwenda ki kekana kasawe kenabwe nikana akasawe kenabweru nze nkaidi bulungi wewe wano ni wano akasawe kenabwe nikano ate lwakuba mukaziwe nkuzira ku buzibuni naide yowe wambisa bulungi ze nanjako oli kunonya ki oli nonya ki kano kekasawe kenabwe nikano oli bona buti kankobera amazima kekano kokakoka nikana akasawe ni wano otuparking emotoka yeife musada wange yaguze motoka empyaka musada wange yaguze motoka empyaka kankobera oidi naide uwo wambisa bulungi oireti wapa kyakunwa ai musada wange yaguze emotoka empyaka linda bawo yaguze emotoka bajita bata hala ya kaundo hali yes hali ya kaundo eliawo elio tinderu aje yajitamu yasimbla piu yafukamu yaja era ni sadi
ajire kubona numba yaife yankobya ati alina enumba gye tuli kuzimba yakalaje emotoka eriyo tinde lwa etinderu eriyawo gya kivuvu ekalaze dimbo nyabunya eriyawo Silva eyaka eriyo tipinida neyo motoka neyo Haliya kawundo ya Silva era wotukire ngajire kubona numba yaife byake yakalina obiro idinti tuli kuzimba enumba yakalina enajera ate yakubya oli kusaga ayema idangu kobere yakobya ati kasitama ya kuzimba ati pa nga wana tuvao kano ke kasawe ke nawe ni kano nzemba wano mutindi kobera kitu mwaguze mo yaguze motoka ya Silva mwana iwe ne isanu lyetu liku chingoni zojire buja biri kuluma mani kunigira ki imwe mwali muloweza mtini mwe nkabagega wende kana kayomba tulijaka bamu tulikuja kubanga tuba mukalina ndango bya tekalina tulikuja kutamu esinge ekisinga emotoka yeke mwa kuzunga buzunge ikizankwayo ijankobere iwe musadango mwagainewo anti ajire kunyumba ere gye ndi kukobera ebyaka ajire nayo emotoka tusula wano nayo okumananga twendeye emotoka asula mu nyumba tusula mu motoka mutisuza esula wano ate musa tobana nti nze ngenda aye musada wange agenda buli kaseera yagigemaku yakoba ati mama motoka yange yaginaza bona gibona ku motoka yaife nafuka mchala mugaiga abantu bokukasawe kunabaide okuzana omupiira olowooza oti bakandeta negaga bakoba ati mukyala mugaga nabakoba nti bwanji ate eriyo n'abakazi abandi abali kumpalana abakazi bali kumpalana kubanga musaada wange yagula emotoka ekitegeeza mubeera wano tuba wano aye tofayo tulina enumba eyakalina gye yansuubiza gye tulijja okwingira waliwo eri oti tunafuna emotoka n'amakoba nti be yakoba ati buli kimu kindekere mulina mu kuzimba ebifo by'abagaiga nebyo aye tende ozimbe mutima nti kuba twaguze emotoka muli bagaiga osanukiranga kubeino kati emotoka esula wano kike oyenda nkulaga emipiira nti gikululira wano ulinga wano obone yabita wano okuba ejo jona oba yokuloza tuli emotoka yaife ebita wano twagisulamu musadange yagirambalamu yankoba ati njja kwegeresa emotoka okirowe mu mukyalo nga buli omu akoba ati nayigaga nebyo bye tuli aye lwakuba aviire wano nga aniizeemuku aye mbidakuwa abe aniize eriyo emotoka olundi lweteira yali mu garagi nafuna ye yatutwalako abi wanvu aye tuyida abimaliriza aye iwe manoti katonda yakyusiisa obulamu bwange butinvu tutambulira mu Haliya bijja kugwa awo ni wandizamu amani tosanweke aye waniga kuba twaguze emotoka ine emotoka mulujja mutiyobera okujawa Haliya yaifeka ate oidinga nakusima boda chi ngenda waka anti nakusima oidinga nakusima nja waiza okuvuga emotoka ndakuvugamu bulijjo bane okuvuga emotoka kyansuubiza okundegeresa tonaba kuyiga kali kwega kale nayiga kawundo tunadamu nayiga linda kuwo olikweta boda yaki mperano nakubona toli kuvuga emotoka ekitegeeza nti wendi bulungi emotoka twaligire nendondegerese batandika okujja okunkoba ati bali kundegereza ngakuba budinda oyagala kuyiga motoka nenda kwega ogwe nayigaga nenda kwega tuseka boda kano kajje katutwala azeto fatambula kole exercise madenze mpise boda oyo omukazi alina emotoka yina ino ina okuba physically fit tutambule nga tunatambula mpaka eri ende boda bwejjange tutwala nendondegeresa emotoka omotoka ngenda kuyigiriza naye nze sigenda kutambula aje musaada wange yeraga yakuba engombe boda boda yangu gaga yani bawa nayiga gundi ono yoga nti mugisha
ate ne babeera nga balina bweru baagula emmotoka n'omuto gugenda kunyuma sikuyemba sikitegedde bulungi nayigaga musanze kasaawo baawe yaloga nti mugisha aloga nti mugisha nga yaguzidde emmotoka naye nambeera mwaka akayumba ne muba nga muyina emmotoka kawundo anti nayigaga naye bagamba olumuzivaawo ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.